Nuɖaɖa me shama. Medo wezona mi ve Nuɖaɖa kple Daavi. Agba mi gbɔna Toloo Beef wɔge mi gbɔna ale owɔna Toloo Beef ye srɔ̃ge mi gbɔna gba Toloo Beef nye elã ke ame shama me kari gba ame shama dzeshi mi nye Toloo Beef Toloo Beef mi dene dechi me anta ko ƒo light soup azi dechi dedechi anta ko ƒo akpa dechi hã la mumu dechi hã na de Toloo Beef dechi me re center roll fine menya mereke blogger no wonto nyanya ge Toloo Beef mi ko era na molu han molu moyo ne be angwamo itamroku agba mi gbona Toloo Beef wo strong Toloo Beef amroku wonto han ta we la pom maybe afia na la na Toloo Beef malagbo ha anta strong lo wona Toloo Beef la ho mo kore na we ko le freezer mono ko na be ya zin kore na ko viare ko na zin tamroku mi apo ngzazanra yes Toloo Beef wo maintain hia ga mi ala nyi mi apo la roku enle zamala agbon la zamala roku Toloo Beef ha na ma agbon la jimo ha antaza enyila ha ko we ochogbo antaza enyila aro agbon la chogbo ye just that talk nyeba na make sure but na Toloo Beef o ma ami viara ono lang ala bana ko bo jigra na mi ple Toloo Beef fat viara no nan tani mi ko agbon la fie gweja fat viara long nya nyi majine fun fat viara long nyi mo fata jim too much roku mi ko ye mi pale nyi fine tutunchi mi free mi fine into size say jim yele itamroku ye mi apo agbon la ha yin itamroku ni mi ko ni table salt yanga kple sea salt ajekwi ajento mroko na ajento mala sho jekwi mala sho antaze table salt arere gakanya omo vala shinta mo omo vazam nre kanye le Toloo Beef nye bana tare ahiana ajefun ala bana aja ye preserve na la secondly ha na gade aja ha ye extract na moisture cho anlama adana achia kple opuchi kple ogun shangre anlama yena na otona zu Toloo Beef ye thirdly ha aja ha preserve na anha na maga agblon yes itamroko na Toloo Beef ma ala ba aja osugbolo nvie ala na aja matinyo na aja mosugbolo ngo na kwedari na owo beef na dan shan na kwed na tun kwedari apoba because aja bosugbolo ngo ala anta no gbegblon ko asanga le center ma na la wom na ma ko ala na nya ba Toloo Beef mo wonyo because aja matiu tamroko aja ala ba otana ala bana you could preserve na ga extract na moisture ye mroko na aja ha sugboro la nwa mala ba na von ala bana na gbona Toloo Beef zanga and adaga chivie na aja ere odogocho alan afinazan itamroko na man mroko ne mi ko fia goje mo spices viara yanga ni mo spices fon ra kademo ala bana majimba Toloo Beef or have opo original center na spices are sugboro fun apan original center take away na center mo ga ba Toloo Beef na ta ni viara ko ta ni mi ko fie go ja bay leaf reka bay leaf all optional no lo antazin no mi ko fie go ji ha grains of saline aro acho omo tonre ko zanga mala pla prepare omo na ara avo yes ene mi ko fie go ja container zanga mala nyin unre kanye le Toloo Beef nye bana tare mroko na we na be na preserve na we la bo ogere airtight container ma container ke na konko na kwe kware mo ko na tunwon kore yara kama gagara mu ita container zanga mala ele nyin na Allah ha vu tane mo chala ka ko mroko ni sie avo ni maka bugo vasere ka mele ready bo makko ita la ba onunye fine la ba container no airtight na tabachuchwara reka aro njojara na kama ga nonyre anlaju matai yes itamroko mi aja mi apo Toloo Beef akoma itamroko wante nyebo na tade na gbona ga echaraka mega no alanwa aro container mo na chalong ha anta na beef ogblon ana la ogblon itama nya
beef afwa kombre container mafi. Yes. Moro kumye pe fat viara la bo fat viara no. Fat anya you majim too much. Tamaro queen, it that got aside. Moko. Nye spice afia go je magbona gbangara vogbama mako kwara anlaji. Magbona gbangana center or dogo. Not dogo fast. Ma chota greji want to go. Rokuyen ovo. Ye belly valenye. Ita belly van madagra lang madre laji. Ye spices say ma crash a chocolate pepper yin mako kwara alaji. Yes. Tamoko the next time I go mogba nya bana tare mogbona ejekwa koka kwara. Yes. Ma jogwe ni maje ma kwoshere mo Toloo Beef no ma labana no shifomra mo na shifomra ma ala gbegblanga aru ko jogo galaka kana ke dara container ma ala bo no container ma ke anta jogo ka fi nye tebo sota maga ara bugarum magada ejekwo viaram ejala bana osubo at least a considerable amount of salt eja no very ala bana no generous pleasure you have to be generous with the salt but eja osubo yes na ala magagbon ikwe ikata kwenye nyagbo malaba and no generous pleasure yes ita mroku yen ita fifi onye mako ejaklen shanko kore mo vokore mogbona ntugan yes fifi motumo alaka ani noga alaka magwadara nye counter ji antakwe dara wo counter ji aro na kwe dara wo cabinet ma aro antakwe dara the para at least a dark place or a warm place the park heats virally na on of magoji for at least 24 hours. It after 24 hours, I make one avuga. Ne me buikore. Me kwagara. But if you look at me, I put Toloo Beef afiko ro ha. Ita me anota after 24 hours kore. Ubona avuga makwe fiami afiko ro akwa. So roku me akwa 24 hours ha other. Ita me bona Toloo Beef avuga ne me akwa fiko varo ha. Tamoroku mi kwera roku ni mi po fie goje plate are la fie goji plate amatutu manwe fine echina na malamu yenye tong se nye makoga fo beef ale roku na tong se mala sho anta do gloves aro rubber ashiko na ko fo beef ale aro na fork ganre la sho anta kwe na ko beef a choma itamoroku mi no temia pole ke mi wogera. Yes. Tamoroku mi boy. Ma bu beef ane mi akpo. Roku ye mi kwe. Ma bobo mo center rakamala mo ma bobo mo. Moroku na wo beef ye the moment na wi yo bobo mala bana nya bo beef wo Toloo Beef from the la agblan ma jeji o. Ka ke mo wi fie moroku center rak mo choma vava mo. Center ko le fine. Tafi ne ko magba anya bana tare mogbona beef afoga choma akokore plate ama echi lema mrogu mi kwe ejara echi agara choma mo foga choma akokore plate ama na makochi akofiami na mi akochi akocho. Yes.
Yes. Tayin. Mas jibo mazasho. Mroko na tong sa malasho maga warrior. Anta zan mi loko yoni. Anta do gloves rashi. Akwe fui. Aro na fokara lasho clean fokara ro gachi dry one aroko. Akwe fui chuma daka. Ton sa rem chonium akavi vivi. Nye belly fa ha magazanga Yes. Spice ele wonyi mo kwa fubo. Ni zanga still. Blow. Yes. Mokune mi po niama spices so a chocolate niama foga choma ni mokwa fubo. Ni zanga still. Ni zanga still. Kama chakwa mafu gere manta fola mama fola. Spice a hair gagagara la magara moko. Yes, ita fifie mako echi akocho na mako ifiami. Mroko mi ko chela ma. Eja yede eja moko dala yede chakata ma. Akwe. Mroko mi kwe. Mi ko che eja la mo. Kaka mo ovo. Ala pa makadaje me woga vasreka nemi ga wie achire kap kwi ha ma alang nogo me jono makona nya bo Toloo Beef already because still ajaga acharem choma still tafi fie nyongo mo gbana mo tutu ganyu fine ala ba amo no dry ala magbele ho ala ba mo fu na chile mako ka gbele anlanu chile mako ka gbele anlanu. Yes. Ajela ma ni mo kwa fubo. Roko ma cha fogan kore. Makoja ko kore lanko magada jibubui. Because ajaya magbro mo na nako. Tami ko mo fo chala ajanko. Ipo. Yes. Tami ga mo tutu ganyu fine. Mi ga ko beef ko kore ma. Yes. Kemo foja na maga tutu mo maga ko tissue bubu aga tutu mo organo neat new fine. Yes, ale mo gbe mala ba echi ono ngwom Yes. Ta baba eje viare je piviare lam. Ko zan ta maga tutu Yokwaba malanita ta fi onye motutu ivokore maga ala ha fogara ma back ala maga fogara ma back awonye tong sani ala kple belly fa yes kple spice akata maga fogara ma back. Yes. Look me papa fifi atrotoma. Ma ba Toloo Beef na. Yes. Nye ni a cho ha moga kwara ma back. Ta fi me kwara ma vokore. Yin. Ta fi maga aje fiara dage ala ba aja osubora na maga onu maga gnu Toloo Beef me wevo. Mo po drop mago jara ko. Poto vieni. Ita maga aje bubu dage. Aja ga achara ga chomo oga preserve na maga gnu ita table salt viaro kuzaga mala kple ejeku kaka ale magbele ho ne table salt ma la show mro kuza ejeku rere na ni ejeku ha ma la show mro kuza table salt ha aga daji
ale me gbe nye me asi de ge mo no kɔsi ɖe me pe kɔ gbi ka de viare edza ye preserve ni ye ga ɖe na tsia hã tso emo vi fie senta ɖeke me veve mo senta ɖeke me le ŋu senta ɖe le fine me vevem crown me veve mo ga de viare já subonita piano efia ma wo kori magam tugam ogano for at least another 24 hours are after 24 hours are magabu ge kori mi aga po leko uroha so npo mi akọ Toloo Beef araba fiko ro fie ha rok mi kwera npo ba chiviara gajire mo ita magagba na foge kwa kore agbama maga chochiam na maga adde jiviare tamorokin ye formula sujo mi gashi araka program yes mabo pomo sentara kamala mu yes po moroko mi pochia mi kwara you got your chogon, yes. You pay still a jaga a charam choma. Yes. None of mine. Taffy fair will come here. I'm a tuga. Here, you call of your element. Yes. You must to go fast. Omeaga ko alaha aga ko korum. Alema de malaba a charaka on the container. Yes. I am here to twivel. Mega mi afọ la program back believe ha ya gagagarama chocolate ni pepper ha ya garama tapi fie ma ala ba ma ga na viari ala bana na ma nejo ava no the damko agbaglangeta fifia nyema ajeku yango yes table salt ko zanga mala moroko na majiba az table salt anta za jeku ita via koto viena mimi awo ko magaje via redege ko vo aga jubu aga nare yes ta fifia mi ovo ko de Egam chuguma ko dari by third day akore avokakan yes ta moroko mi note moroko mi akọ Toloo Beef agbanya nkeke togbe ta moroko mi gbona kpoge pe leko ha moroko mi po Ichara kama galong na nama. Yes. Ichara kama galong na nama. Yeah. No so center yes if you Toloo Beef ala Toloo Beef for la bono. Na nama. Moroko makora kana mina mi akọ ale olera. Makora kana mina mi akọ ale mi akọ Toloo Beef vawora. Yes. Moroko mi po. Moroko mi po a chole roko mi kwe yen ipo he ya hara roko mi kwe oh fine mo vovo mo center ka balangu tani ogo magwanya bana tare fifia magwana kwadare nye plastic bag man nye ziploc bag magwana tagar magwana magara makore akodare freezer ma namara hiam akora molu aroma ko fu de chi amada de chi makore yuko madaga moko jigara Toloo Beef amoroli oda na food color amoroli ha moda na food color on to baba ne ira shimene na plaga he ko de color ha elevuvu he ko moda color ha elevuvu ga ka he afome mi wo maleta
nye me hia be ma de color me hia be ma de food color gake na drop na zan food color Morocco feel free na zan food color ake me drop be ma zan because afome ko ma wele miento kuruge mata ita Morocco me kwe kwa na fat viare kwa na alana flie fat viare la nguko kwa yes ana Toloo Beef wana ni ita he agbon la ye mazan ta fi fero ko gbon na magra nye ziplock bag no na me wala ka kode mo lock it mo ko dare freezer na mo re hiam ko mo kore avo ita ye Morocco no la tazan shi akofri fifia because fifia me wevo ta ro ko magra bag am yes mama gara mo pepe yes ta Morocco na ziplock bag ma la show antaza normal rubber re share adiema kovo ala freezer mano na gba na zanga kore nto na ko nko ovo kankan po Toloo Beef fenye fia mas sile fine cover mi po he hara yes ta Morocco yen Toloo Beef fenye simple okumo gbana dagra nye freezer ma begbe ma da hiama ko de chima aroma ko re moluko mokwe he yin to afome ko mi wele ita pana mba gba mi po Nuɖaɖa kple Daavi gba mi so le wo Toloo Beef ita Morocco wa ja gbana na wela foma na ale onye kore wonto kwage apebe egba mi song bubu ma ona no plimi na ma odi nke kala ka me ga goto ga ko recipe bubu ve yo akpelo bye bye